Spoštovani, lepo pozdravljeni, pa bom najprej prepustil besedo našemu gostu iz Črne Gore. Prosim. Dobar dan svima. Meni je danas posebna čast i zadovoljstvo što smo danas prisutni ovdje u Ljubljani, što smo imali prilike da prisustvujemo, kazao bih, jednom istorijskom događaju za našu državu. Dakle, danas je usvajanje zakona o ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO ima jako veliko značenje, ne samo za državu Crnu Goru, već i za trajni mir i stabilnost u državama Zapadnog Balkana. Ono što bih hteo da kažem jeste da je Slovenija mnogo puta dokazala iskrenost i prijateljstvo i partnerstvo državi Crnoj Gori, a vjerujem da smo danas unaprijedili naše odnose i zvanično danas postajemo i saveznici. Slovenija je također značajno uticala da upravo ovaj proces pristupanja Crne Gore NATO bude značajno ubrzan i da politika otvorenih vrata koja ostaje na snazi, a upravo primjer države Crne Gore i njenog budućeg članstva u NATO jeste upravo dokaz tome. Također imao sam čast i zadovoljstvo da danas sa predsjednikom Pahorom razmijenimo razmišljanja ne samo na temu NATO-a, već na temu mira, stabilnosti u državama Zapadnog Balkana. I želio bih također da se zahvalim i njemu, ali isto tako i nam potvrdi onoga što mi u Crnoj Gori možda manje vidimo kada smo unutra. Ali nam je zato jako drago kada nam prijatelji koji su izvana upravo to primete i kažu. Dakle, Crna Gora jeste sidro stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Svi smo mi svjesni da nam treba što više takvih država, ali sam apsolutno ubijeđen da kako i u prošlosti, tako i danas, a onda sasvim sigurno i u budućnosti, Crna Gora hoće biti sidro stabilnosti, Crna Gora hoće biti pokretač mnogih procesa na Zapadnom Balkanu, jer isto tako vjerujemo da smo svojom politički, rekao bih, mudrom, ali i odgovornom politikom, a to je politika rešavanja unutrašnjih političkih izazova na miran i demokratski način, dokazali da smo i kredibilan i pouzdan partner i saveznik. Izlišno je govoriti šta znači današnji dan za državu Crnu Goru, ali ja ću samo reći da želim da vjerujem da će upravo današnje usvajanje u slovenačkom parlamentu biti jedan snažan signal i ostalim članicama NATO-a da, rekao bih, po ubrzanoj proceduri radimo ovaj proces, dakle proces ratifikacije u svim ostalim zemljama članicama NATO-a. Možda ima i simbolike da partnerstvo i prijateljstvo koje smo počeli sa Republikom Slovenijom još ranih 90. godina, kada je država Crna Gora tada u okviru državne zajednice imala malo prijatelja na međunarodnoj sceni, danas upravo počinjemo i prvom ratifikacijom, tačnije prva zemlja članica Europske unije koja jeste ratifikovala ovaj sporazum o pristupanju Crne Gore NATO jeste Republika Slovenija. Vjerujem da ćemo u budućnosti nastaviti uhodanim stazama ne samo prijateljstva, iskrenog prijateljstva, već partnerstva i savezništva, a meni ostaje samo još jednom da se duboko zahvalim našem domaćinu, uvaženom predsjedniku Državnog zbora Slovenije, također i predsjedniku Slovenije, kao i građanima Slovenije što su imali razumijevanja i sluha za potrebu država Zapadnog Balkana gdje pripada i Crna Gora, da su nam ovakvi koraci neophodni, da nam ovakvi koraci mnogo pomažu u procesu dalje demokratizacije i svakako u procesu daljeg približavanja Crne Gore Evropskoj uniji. Tudi mene veseli, da je Slovenija prva država Evropske unije, ki je ratificirala črnogorski pristop k zvezi NATO. To je dokaz, da Slovenija aktivno dela na tem, da bi države nekdanje Jugoslavije in širše tudi Zahodnega Balkana čim prej postale polnopravne članice evroatlantskih integracij. Delo vsekakor ni končano, treba ga bo nadaljevati tako v primeru Črne Gore z Evropsko unijo, tam je uspehi so tudi tam zaznavni primerjavi z drugimi in tudi v vseh ostalih državah. In
tisto, kar je vsaj v Sloveniji sedaj v ospredju pri pomoči, vsaj kar se NATO tiče, je ta trenutek Makedonija. Zavedamo se tega, da morajo vse države Zahodnega Balkana imeti prihodnost v Evropski uniji. Brez te prihodnosti, brez vizije te prihodnosti ne bo stabilnosti in tudi nepospeševanja razvoja na Zahodnem Balkanu. Tega se končno mora zavedati tudi sama Evropska unija, tega se premalo zaveda. Ta mora razumeti, kljub temu, da je v notranji krizi, da brez nadaljnega poglabljanja in nadaljne širitve ne bo solidarnosti. Oboje potrebujemo za to, da Evropska unija je, obstane in se razvija. Če tega ne bo dosegla, tudi prihodnosti ne bo imela in potem bojo vsi ti napori, ki jih vsi vlagamo, to odveč. Zdaj, na koncu bi seveda tudi sam želel čestitati kolegu Pajoviću, tako za njegovo nekdanjo izvolitev, vem, da niti en teden ni na svoji funkciji in da mora upravljati že številne zadeve, ampak tudi njemu in vsem državljankam in državljanom Črne Gore bi rad čestitev na tem uspehu. To je njihov uspeh, to je vaš uspeh, to ni uspeh drugih. In ob tem bi rad poudaril, da bo Slovenija vedno ta, ki bo pomagala tako Črni Gori, kot tudi vsem ostalim državam nekdanje bivše skupne države in širše Zahodnega Balkana, zato da se vključimo in da smo sestavni del Evrope, tako NATO kot Evropske unije. Hvala. Hvala, predsedniče. Hvala.